Kidam tang chikloi jonang bong West Karbiang long pen Meghalaya ahoy long kichar wojok chidam de chewang weyang dingsi nang le rok long bangso puthang mon sam ke pathir ji aphan pura kidam tang aruni phaing kora ke thomani khandulia long hin hinang bong chingwai ponlo bonta kachedon de det pena jok non puanta chedam long le chewang long le si dokok lo bangso puthak ahokalam kachini ji aphan lapen ahoy ki dora datum ki du kisung aputhak aning ke pathe dam ji aphan pura Karbi Students Association pen AJYCP asong atum adimalong kahumri padodam bangso kahumri damahut KSMI puthang singtimung pen kaning je ponatengke chekloi jonang bong lapuson soluk sodak among we ki jaba bangki ladak long le hoya puthak pinang an kachiton tedu bonda labangki kidam tang pharukri sirke pra phokebre isi aningkan pen ki pathik pon ahoya ting pen si dover nangji busi pherangke a thengno ningje pon non hejong cheklo ijon ni socially tum soluk sudak temon asap son ke jab jason si theklong si hala bangso soluk sudak kopi posen ke jab maplotan te ilitum ajak ding klui pen ilitum ahoya dui kachi kengke kachi tonte bang thepik asi hala so ahoya dui kachi tonte long tame itum Karbi local lesong lapen AJYCP temen kaningji dam kang tung bang lalo juntu mane West Karbiang long mate Assam itum isi hoidu halabangso hoi bang itum ki pudam jibalang ke government notification 1951 hut halabangso demarcation things do wetang ji busi pitum pini labangso nang homri long taning je daklo government pan pachin lo lason thak thak si bangso ke char wonang kok alama bangke thang tawi longle hoyalam apot anchot lasila dak klar dak lam thebang ke pharukri sirke bra phoke bra isi aningkan hut Assam pen Meghalaya ahoy kachitha ka teng pensi dowe nang jila pen bangso hoy bang ke asapta pek ponung lepusi AJYCP amai phu phola sangmai pen ningje pon অসম আৰু মেঘালয়ৰ যি সীমা সেই সীমা আমি ভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু যোৱা 17 মে তাৰিখে এই খান্দুলি অঞ্চলতে কিছু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আহি আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কিছু গাঁৱত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল আৰু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই মূল বিষয়টো আছিল যে জনসাধাৰণে বা আমি এই মূল বিষয়টো এতিয়া বুজিব পাৰিছোঁ এইটো এটা সীমা কেন্দ্ৰিক আমাৰ দুইখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ সম্পৰ্কীয় এটা বিষয় হিচাপে এই বিষয়টোৱে ঠাই পাইছে গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু আমি আমাৰ যি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা এই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং অসম আৰু মেঘালয়ৰ যিটো সীমা 1951ৰ যিটো নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যনত যিটো সীমা আছে সেই সীমাটোকে বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ Langhem Pipen Birsing Tiso Karbi Anglong Live Nexza RD Motors ahin pen Senior Relationship Manager lapen Relationship Manager vorengang hoy ke paklang ponji aphan ke pha labangsong hoy aphan apuna chak ke hang pon laki Senior Relationship Manager ang hoy aphan graduation degree ke do lapen sales asai hin ki jumnai ningkan pli an ke claim tanga bang pu abang phinangji lapen Relationship Manager ang hoy aphan abang ke graduation degree lapen sales asai ningkan isi ke claim tanga bang pu abang phinangji labangso ang hoy prekjam arong sopia long sitami kapeklang ponji aphan peklang ponlo prekjam arong sopia men lake Nogong Morigaon hojai lapen diphu interview ke pado ponji lake kewangji aruni phai inkora troxiani adim lake diphu Nexza RD Motors asahemalong ang ton pen kachini ponji aphan labangso afu number along humri ignon 6000901870 6000901872 6000901871